السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلوچی ما جس دیوان مروچی زہرا ما شمارا واشات کنن وجنام ایمان واجب سلام عرض کنن دست بندی کنن وجہ درستینا از اول تا آخر شمال جنوب شرق وجہ ہر کاری کی دنیا تو کا کنت فکر بکنت ہما چیزی کی گندت حالیاً آیا مگوشت خبر کیچ دپا بیر بر قید دپا یہ سہ چار پنچ برا رندان ہما شریں نتیجہ کہتے تو ہما نتیجہ آگا پکش بکنے آیا پائدہ مانی و جہاں اسرار دارا اللہ گشی ہر چی کے دیگر سرہ داری مائی سرہ ہمیشہ حفظ کنو سر دارا دنیا تو کا شرطرین چیزیں شرطرین نعمت انسان ہے شرطرین دوست نعمت ہے شرطرین صحت عافیت تو دیگر سیرہ دار ہے اللہ تعالیٰ درست شرطرین چیز پتہ روات کرے وجہ لال محمد ہوت چا کوچیا ما وجہ سلام عرض کنین اللہ تعالیٰ ڈاڈ سلامت کنا تو اللہ تی مرضان دیر کنا ترا صاحب سلامت بات ہے وہ تی قوم راج و کسان مزن پیر جوانان جیو ما گندن دیر مدتی تو ظاہر نبی تگت اللہ تعالیٰ صحت بدا و باقیاں وجہ تمانی نا چمے نیمگا یک پیک کا ہزار پر میری سلام وجہ راز دارا مزن چیزی راز دارا سکین چیزی راز دارگا مشمار یک قصے وانڈے راجے دیا اگر شما گوش بدارت شر گوش ندارے ہم ڈیلیٹ کنت بچے کا اگر شر ہیں بر دنیا تو کا یا کی بکانت اگر یا کی گوش داری یا آج رسی اگر گوش مداری ہم آج رسی آئی چوتی گورا خلاص کتب اور راہ داتا شر چیز خرابی چیزا اگر یا کی گوش بداری ہم آیا پائدہ نہ رسی تو اگر دوری ہم بداو یا نقصان نہ رسید منتوار وجہ میں وجہ یک زمانے یک مردی و جنی آستا تو آیا یک چوک کی مردی آستا چوک کے عمر تقریباً 15 و 16 سال بیت بلوغیا کرست آپت وفات بیت پت کو وفات بیت جنینا یک صبر کو 6 ماہ سال آخرہ یارم چی جنینا چوک لوٹ آئیں تو وشتی بن چوک وشتی بیا من پترا عاشقوں بیا من بگیر وشتی بنی ماتا و من ماتے من تی لاپا بیتی وشتی نا من بگیر چوک کا چارے شر من چطور تی ماتا بگیران چوک مثلا چشی ملکی آیت بحرینا چوک کا جگر چیزان چی ملکی شو سعودیہ مثلا شو ریاض آمونگو یہ جنین شوک شد جنین دیر نبی جنین داشت تقریبا 6 ماہ سالی انچو جنین جو سپورس کو تو آخرا رندا کب تو و شد شواز کو تو مدت جنیس امی چوکی دار گت کو تی پدگی شکلی کت شکلی کو من بازگو بدبختی مردمیات کو من کس نیستن شپلان چوکی لوگ یا لگی کارا یا لوگ یا مزنی مردمی لوگا لگی کارا گوڑا آخرا منا کارا جنی نمودان جمی چوکا لاگی کارا نزانتی که منی ماتی کم کم شان تو کا دوستی پیدا بیت دوستی پیدا بھی جنین ہوگا بیا منا کس نیما عمرہ چترا مستروں چو بچ کا ہوگا منا کس نیستمانی دا آت کا غریبی مردمی ہو جنین ازامنی چوکی بر بچ کا نزا که منی ماتی بچ کا درگ دا جنین گیپت جنین گیپ دیر نبی جنین لا پور بیت جنین لا پور بیت تو یارو چی نشتو جنین چارک من او 5-6 ماه من لا پور نے یارو چی گوشتی ما
برکے لیٹے ما ہماتی ما تو منترا گو بیا منا بغیر بہرے نا تو منا نگے اشنا گندے آنی تو منا گیشن تو چوکی منی لا پادا چوکا چارا ہو سبحان اللہ چوکا چمدا شپا دس دیم داد شوچی مرکی کویتا شو کویتا مودا لاگے غریبی کارا یہ جنین ناواش بھی تو یہ چوک بھی تو داش جنین آو امر اللہ تا بچا چیکا یہ در کارا اللہ کا جنیک مزان بھی تھی جنین آئی بھی چوک زور تو جنیک جوست پاد ہما حضرت موسیٰ نما زمانہ کا بیتا یہ قصہ حقیقتی قصہ حدیثہ مولانا آدمان قصہ کتا ما چمان دپاش کتا او جنینا چوک زور آندہ کا شواز کو ہمیں بچ کی درگت کو پہما شکلی کو تو ہمیں جن کی چس کو تو بچ کا دا بچ کے دا بچ کا سیر کو تو برابر کو تقریباً ماہ روچا وری وقت یا روچی لوٹتی گوشتی ما ہماتی ما تو منترا گا منا بغیر منا نگے پدا گندے تو منا گے تو منی یہ چوک کی جنیک چوک تی چوک کے نشے پدا تو اب تی جنی چوک انگیبت بچ کا چدان دست دیم دا خزام دان شو بارین شوت ایران شوت یا ترکیہ شوت گار بھی کورا یا روچی حضرت موسیٰ یا مردمان رسالت زورتن اللہ گورا بورتن تی نیکی مردمانی بورتن تی ودان اللہ صالح داتن تا اللہ جواب داتن اور حضرت موسیٰ یار چی جنینا دیت روگے گوشتی موسیٰ علیہ السلام گوشتی ہاں گوشتی تو اللہ گورا روے تو اللہ جوس کا منی جا کجائیں گوشتی شار نے حضرت موسیٰ شو تو مردمان رسالی داتن تو گوشتی بیا یا اللہ یا جنین آدمی منا جوس کو تک منی جا کجائیں گوشتی برو جنینا سلام کا مغت جا جانتا شارترین جاگا ہیں گوشتی شار نے حضرت موسیٰ جنینا جوس کو کہ حضرت موسیٰ تو اللہ جوس کو تو اللہ بچی جواب دا گوشتی تو جنتا شارترین جاگا تی جاگا ہیں جنینا منکر بھی وی ایچ تو گوشتی واہ اللہ ہر چکا اللہ عمر بھی دگے نبی حضرت موسیٰ وزن تو چی کتک تو شیا چو منکر ہے گوشتی آخر حضرت موسیٰ اس طرح نکا گوڑا ہمیں قصی گو حضرت موسیٰ یا کھوت و حضرت موسیٰ ہمیں قصی کو تو حضرت موسیٰ دومی رندہ پدا شوت اللہ گورا گوشتی یا اللہ یہ جنین کتا گوشتک تجا جنتا شاترین جاگا ہیں یہ جنین کارپا دیے بیتے گا اللہ جواب دا حضرت موسیٰ یا گوشتی یا موسیٰ آوادی جنین جا جنتا شاترین جاگا بھی تمام بلے ہنی یہ جنین جاگا جہنم اما گانترین جاگا اما اسپلی نہیں گوشتی چھتو اللہ تیام گوشتی بلے آوادی یہ رازا ہچ کس معلوم نہیں بیتا ماں معلوم بیتا گون ہمیں جنین ہمیں بچاک حتی ہما جنیک ہم معلوم نہیں بیتا یہ رازی بیتا ماں معلوم بیتا گون ہما معلوم بیتا بچک معلوم بیتا حتی ہما چوک ان جنیک ہم معلوم نہیں بیتا ہنی یہ رازا تو معلوم بیتا ہنی رازا دیگه مردم بلکہ معلوم بھی کو دیگی ریا بری کت راز دارک واجہاں ہمیں چیزیں کہ اللہ ترا مدد کن تو دیگر رازہ بدارے پردہ تو دیگر گا پردہ پوش کنے اللہ تی پردہ پوشیا چھ جنتا ترا پردہ پوش کن تو روی رسے انشاءاللہ تعالی جان شما ما شما ہر چیزیں گندن آکارا یا پا آکلی ہو یا پا نادانی ہو یا پا واش خبری مکنن ہمیشہ فکر کرنے کہ آیا یہ عبر نتیجہ چی بھی یہ عبر من بکنوشی نتیجہ چی بیتن آیا اسی نتیجہ شر در کت یا خراب آن عبر ایک نتیجہ شر در کپی تو زانے اور فکر کنے یک روچ دو روچ
هفتگی دو هفتگی زنده یه نتیجه شهر در کپی تو آیا اگه چی بکنه و آیا نتیجه اگره هنچوک تو دراج کی کشه زحمتی کشای سمره وره یہ شر حبر ہمیں پہ میں دنیا تو کا ہزار چیز کہتے ہیں اللہ اسی منترا عقل داتا منترا ہوش داتا منترا تمام چیز داتا تو دیگر سترا پناہ بکت منتی سترا پناہ کنو انسان ستر ہمائیں کہ اللہ ہے گئیں مروچی کے میں یکی سترا پاش بکنو صاحب کا ماما اللہ ستر پاش کو اللہ بندیں اور نیکی بندئی یا ہری میں آئی اللہ وات بزان نیکی پر زبان سرانین بدی پر زبان سرانین نیکی دل انسان دل توکن بلکہ نیکی زبان ہمارا نیا کہ زبان ترا اسی ٹاپ زبان درہ نبی تا یوم محشرہ تیرہ ٹاپ وجہاں درا بیت زامے ٹاپ رو یا مردو میریت یا زندگی بیت بلے زبان ٹاپ ہجبہ کار نبیت مروچی منترا شارریں گاپی بکنن تو منا شارریں گاپی بکنن من چہار قدر زندگوں ہما شارریں گاپا یاد کنوں کہ یہ مرد منا شارریں گاپی گوشت اشیاء من نپ گئے بل مروچی اگر ما یک سلیں گاپی طرح بکنن تو ہر واحد ایک من تو اگر ہر چی دوست ہوئے تو نندے طرح ہما عبری کہتے ہیں ہما حبر منترا کتا سرا کہتی دل رو دیر وشتی بل اگر تو منا شارریں گاپی بکنے من تو دوستن یا روچی من دشمن ببین سلام علیکم دشمن ببین ما ہر وقت دپا پتی گا دشمنی حبری کنو ہما خیال ہم کہے ہما حبر من داروں ہما کار داروں کہ یا روچی شیا شرریں کاری پا منا کتا ہما شرریں کار نتیجہ اللہ منا ہم بخشی تو ترا ہم بخشی تو ترا ثواب دا تو منا ہم بخشی وجہ ہمیشہ یہ کوشش بکنے مردما پا حبر مران جینت مردما پا حبر دل چرک مبی چه انسان نیمگا انچوک مشمارا چیزی گوشا دوستی ہر چیز مروچی میں یا مردمی دوست ہے مردم بیارون ادان لوگا دعوت کنون پس کوش کنون کباب کنون ہمیں گاپا بکنون کہ میں یہ پاس خاص پشمارا کوشتا چچ توری کباب ماٹ کتا چطوری برنج گراستا چطوری نگن آٹ کتا یہ خاص پشمارا شما یہ احساس کنے یہ ورق شما دلا نکپا پچی دیوان تو کا میں گاپا کنو بلگا مروچی یک نپری دو نپر بیامنی لوگا ما یک نگنی و یک آب چمگی و شیرا یا بات ماشی یا بات ڈالی من بیارون دیما کنو کندگی بجنم بیائے مروچی ماشما ور میں وریں مروچی مش میں نصیب اللہ ہمیں کتا پا حبار پا گاپرا پا دوستی وریں یہ اجبا دل تو کا جاد آئی عبر اوہو بچا ما مرد میں لوگا شتا مردما بیچار کا قدرت ہمشا روچی منا بات ڈالی دا بلی یہ بات ڈال چھتو واشت پچی پا کندگ پا دل روشنی پا حقیقتی منا دا آنا آپا ما نام و پا اما انسان زجر دیگ کہ بچاک ما چوشی نان دیوں چوشی کباب گوشت وارینو کہ یہ مردم گوشی چیاب کہ ما انچو بکنے بلکہ میں داستانہ بھی پچی کہ یہ انسان ہمیں احساسا کانت آیا گناہ بڑا بیت و دل ہمیشہ رو دیر ہوشتی منتوار میں بخش واجان کلیب سک باز بیتند مروچی ماکار وشی شب دراج و کلندر بیدار اللہ شمیں مدد آمین